Lukibuntay, di kiti Biblia tayo kakabsat. Jay Luke chapter 9. Luke chapter 9. Ituloy ko dito, nakasisisita nga lesson nga adalan tayo. Kakabsat, nga ti paulo nagat the 10 spiritual disciplines for every believer. The 10 spiritual disciplines for every believer. Luke chapter 9, verse number 23. Okay? Luke chapter 9, verse 23. Kat, dati ijayang kakabsat, say amen. Luke chapter 9, 23. All together, basahan tayo kakabsat. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Dito ti makuna kakabsat nga disciple of Christ. Are you a disciple of Christ? Disciple na tayo. Amuyo ka di, nga deta word nga disciple, kat related the word nga discipline. Meaning, ti disipulo, wano sumursurot kini Apo Jesus, is a person who observes the discipline of the Lord Jesus Christ in his life on a daily basis. At ako nanat, ti Ilokano, ket kinunana kadakwa da amin, no asino man a tao, timayat nga sumurot kanyat. Disciple, sumurot. Okay. Anak ko na, pagtalikodan na tibagina. So adda iti i-deny mo. That's discipline. Okay? Self-denial. Anapay? Ket alaen na ti krus na. Responsibility. Iti inaldaw every day. Halang ati Sunday, sana ko na ket suruten na. So, datayo nga disipulo ni Apo Jesus, masapol kakabsat, nga suruten tayo, DJ discipline or spiritual discipline. Kasi, adati mako na nga physical discipline. No physical discipline ko nam to achieve a good result on your physical body. Kasla kumano ko nam, ti kuma-weight mo kat 95. Kat kunam, masapol nga ag-dietak, kat ag-lose weightak, dapat hanggang 85. So, you will apply physical discipline. So, di diet mo, ada i-deny mo no dati, manangan ka chichirya, ada i-deny mo, di ba? Hanggang nga ag-coke. Siyempre, hamukayatan nga manayunan, iti calories nga unnecessary di bagim. So, you will apply physical discipline to achieve a desired result. So, ti Apo, kas panang surot tayo keng kuwana, siyempre, it's a training ground. Kaya't na tayo nga grow, kaya't na tayo nga ag-shine, kaya't na tayo nga mausar, nga effective, nga adipon na kakabsat. And so, the Lord provides to us spiritual discipline nga surutan tayo. Tapnon ti kasta, agbalin tayo nga strong and stable and effective servants of God as believers. What is a spiritual discipline? A spiritual discipline are habits and practices and experiences that are designed to develop, grow, and promote spiritual growth and maturity. Kaya tayo amin ti ag-grow. Amen ba, kakabsat? Kaya sumutlat ag-grow? Well, kaya tayo amin ti ag-matured. Kaya tayo amin iti ag-level up iti Christian life tayo. Kat siyempre, lifetime data. Kaya tayo amin iti maaramat iti Apo. So, we must be willing to pay the price. What is the price? Observe these spiritual disciplines. Tapnon ti kasta kakabsat, ag-grow tayo. DJ desire tayong ag-grow. Akat natural DJ. Ngamnohan tayo willing nga mang-observe digiti spiritual discipline, it will only remain a good desire, but never a good result. Napintas di tari gagay, ang awantot napintas nga resultana. Iso nga kakabsat, listen, ipakita ka da kay deti nga banag. Nit kan nakapay ti Apo ti 5 years, nga agbiag ti rabaw ti daga, akat well and good. Nasaya at launa yan. No, ikan nakapay ti Apo 10 years, siyakat 36, ikat ni ikan nakapay ti Apo ti 20 years, akat deta nga taw-tawon kakabsat, akat kayat ko nga grow active pa nakipagpagnak iti Apo. Amen?
When? Ngem, ti kayat na nga sawon DJ, aggrow, no aping ag-grow ti may nga Kristiyano, kat adayob observe na nga spiritual discipline. O, di ba? Kat saan na mailingad, kastama mo't digiti countries, right? O, the Philippines is a rich country, but it is mismanaged and it is because of lack of discipline nga saan nga may utilize nga nasayaat digitoy nga resources nga adda kada tayo. Discipline will also make us sober and vigilant. Digiti spiritual discipline will make you sober kasi no daduma kakabsat, kas lang kumati trabaho kat ada sulsulit tayo no daduma, awan nakakabsat, masapol nga oblagam tabagim. Di nga men, disiplina, masapol nga, agreeing kang kunam tabagim, uray mayat pelak kukukut mo, made, bumangong kang kunam ta sarilim, di ba? Disiplina kakabsat. Oh, it makes you sober and vigilant. You see, disciplined people are usually people with alert minds. You realize that? Digiti tao nga disiplinado ti panagbiagda, ket tao nga alerto ti panagpampanunot na ata, DJ biagda kakabsat na i-conform iti maysa nga habit. Nga ijay habit da kakabsat, it requires nga ti panunot da, alerto nga kang kanayong. Handa nga lumami isuno, bumaaw ka, digiti nga aspect kasi mahigpit siya. O no kung mapanagdalusan kat, no kasano, di dalus, dapat kas di lata, nga ti bumaaw, no, hang nga dete, bumaybayag kat, nakadaldalos to, no kang kat awanan, no kumamat, no anakit no sawan, digit, it applies to everything. So, discipline kakabsat, you become more alert. Kita nyo, di kita itatao kakabsat ng awan disiplina. Dete, sige lata nga sige. Hanaunay alertot pa nagpampanunot na kakabsat. So nga, ganun kahalaga ang discipline sa buhay. At sa buhay nating Kristiyano, spiritual discipline is what? Essential. Okay? Now, these are 10 spiritual disciplines. So, handamot na rigat nga i-practice kakabsat. Willingness lang kararag kan masapol nga consistency. Okay? Consistent tayo lang nga mang-observe ka digitoy. Number 1, naadal tayo di last Sunday, have a daily quiet time with God. Have a daily quiet time with God. Okay. Deta kakabsat hanga narigat nga ubraan. In fact, nakapimpintas nga ubraan deta daily quiet time kasi nga min deta kakabsat. Rabi ipe lang numaturog kan kunam apo. Sapay tay kanak tinasaya at nga inana ket makariingak tunubigat ket agsarita tanto manen apo. I will meet with you first hour in the morning. Iso kakabsat deta ti makuna nga appointment with God. Daily quiet time. Ket gawin mong consistent. See, look ha. Awan pay amok nga Kristiyano kakabsat nga consistent ti daily quiet time na ngahan nga ag-grow. Usually, ti Kristiyano nga consistent ti panag-daily quiet time na kat dinevelop na nga habit plus addaking kwa na DJ determinasyon nga ag-grow, spiritual desire, kakabsat ag-grow deta nga Kristiyano. Amen? Oh, and it makes a difference. Look ha, nuhang kag devotion nga Kristiyano, it makes a negative difference in your life. Tama ba ako? Oh. Kat many of us can attest nga noon nalibtawam ti nag-devotion ti bigat kat kas na dim amo nga ornusan ti aramid mo ngagmalam, right? Ado ka datay ti makai-attest kakabsat nga no saan tayo nakapag-devotion nga na estilo ti bigat kat kas na nakagulgulo kakabsat ti panunot tayo ngagmalmalam. Tama ba? Yes. Ngem no nag-devotion tayo ti bigat, nakapagkararag tayo, nabsog tayo di sa uti apo, na i-commit tayo ti apo, digiti aramid tayo, uray adut pariko ta sumangbay, marik na tayo kakabsat iti favor ken direction ti apo. Nakapimpintas, iso nga listen, no hante ag-devotion, it makes a negative difference. No ag-devotion tayo, it makes a positive difference. So mga kapatid, what is 15 minutes? What is 20 minutes? What is 30 minutes of your daily time? No, daytoy kakabsat kat it will bring about the best thing for you for that day. Ay kat kakabsat, you cannot afford to miss it. Iso nga, no irugi tayo, okay, which many of us have already started. Kat since January 1, aging gatta kaasi ti apo kakabsat, jakpay nang langan nga nag-post daytay, hala nga daily bread ti ipopos ko, daytay mo't personal insight ko no kwa, daytay prayer ko, dadjay kat, abuyo, maragragsakan na kamang idaydayo ti apo ta,
Kunada na ko, pastor, sa bali, dito daily bread. Ngam ti may sababangak no, kat saan lang nga daily bread. Te insight mo no ko ako nada. Kat madaydayaw ti apo kakabsat. Because not only the daily bread, but at times, even the kita insights. Kat personal nga related kanyak, nayata related mo't gayam kadakwada no kwa kakabsat. Kat this week, kat twice nga na i-post ko dete ko gospel. You remember namin dua nga naka-i-post nak iti gospel. Kat balikan nyo nohan nyo pa yung na-ishare ka. Kapsat ishare yo, di yun laam mo. Baka dada relatives yo, kan gagayim yo, nga di pa yung makamam mo iti apo kakabsat. Kat baka tatsan iti apo ida. So, going back, daily quiet time. Amen? O, palagipan tayo, digiti pamilya tayo. Number 2, kakabsat nga, discipline. Number 2, memorize Bible verses. O, kakabsat, nakapatpatag deto nga habit. Memorize Bible verses and use them. Okay. Han lang nga memorize. Use them. Do not just buy a tool. Learn how to use it. Di ba? Gimatang kat cellphone. Di mo ang mga usaran. Di han na mausar. Di ba? Oh, gimatang kat gamit. Di mo ang mga usaran ta. Digital kunada. Digital mo ti technology na. Awan nagkakabsat, maipakpak ni. So, same thing, the memory verse. I-memorize mo, but learn how to use it. Learn when to use it. Because that's our weapon, sword of the Spirit, which is the Word of God. Now, who among of you can actually memorize at least 10 verses? Sa nga pulo nga versikulo nga, hala nga dito, verses nga for the sake of competition, ta dito yun, dumagat. Okay, pa 20 verse ko naman, apo, una-una, dito, John 11:35, Jesus wept. Agpay, so adat ta Biblia kakabsat nga, kasano nga usaram nga ro, di jemot, yan ta daily life mo. Di nga ming kakabsat? Dikit ko sa sa nga pulo nga powerful verses. Can you memorize 10 powerful verses? What are they? Alaman, padasan tayo mangiikwatay man. Some of you may want to write it down. No, first time you dito, isurat yo, ikabesa yo, powerful. No, powerful ko nam, it makes a difference in your life. No, what? Okay, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Next, Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ephesians 3:20, favorite verse ko dito. And God is able to do exceeding abundantly above all that ye ask or think, according to the power that worketh in us. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Panunod kun kita ginagawan. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Nagpindas dito nga pamalagip. So dito medyo makareklamot pusom, gaput parikot, malagip puno ka di First Peter, ipalagip ti Holy Spirit king ka. Kuna na, in everything give thanks. Ay, wala po, gusto da ko na. Scriptural sword dito Nga usaram kakabsat, kadigijay times ka kasapulam. Ituloy tayo. Okay, alagi suggest kayo mo, adote, dadya panunod ko tangam, kwa. Okay, DJ, Ayun. Okay, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Di ba kapito? And He shall direct thy paths. Psalms 37:4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. 2 Corinthians 12:9. But He saith unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. 1 Corinthians 15:57, but thanks be unto God which giveth us the victory through Christ Jesus. Sangapulo, kita? And I know, many of you can add. I-type yung latan kakabsat, tapno makita, digitay da do mga brethren. If you have other verses in memory, nga nakatulong ka da kayo, please type it. If you're on Facebook, come on, kakabsat, i-type tayo yan da Facebookan, come on. Kadagay nga da Facebook, if you have other verses nga na-memorize yo, kat powerful ti life you, dijay, please, type it on the Facebook or on the Zoom, you can type it on the comment box. Ito buntukan niya ka, kitan tayo ito no madamdama. But memorize Bible verses and use them. Di yun lang amo kakabsat. Dagitoy nga bersikulo,
is so that mangilasat ti biyag tayo, iti adu nga nakana nga paspasamak, ken panpanubok, nga intayo sa rangten, iti biyag tayo kakabsat. Okay? May ikatlo, nga discipline wano habit ti Kristiyano is worship and fellowship with the brethren. Worship and fellowship with the brethren. Dahil kakabsat, kat agpaiso, nai-emphasize ko kada kay DJ, fellowship, panagkakadwa, panaglalanglang tayo nga namati iti apo kakabsat. Ay ket, ti may isang illustration dita, dete kuma narubrub nga apoy, nga adakayo na. O, tay paglutuan idyon una na dalikan, kam kayo. Narubrob. Uray kasunod ka rubrob, DJ kayo, no ikatem, kat iya dayom kakabsat, anat mapasamak ka DJ kayo. Kat maidep, matay kakabsat DJ apoy. So kastamot ka datay nga Kristiyano. Kasapulan tayo kakabsat, iti maki-fellowship ka digiti kakabsat iti apo. Tapnon, deti nga fellowship, kat babaan iti testimonyo tunggal maysa. Babaan ti kararag ti tunggal maysa. Akat ma-encourage ka. Kala ko manu prayer meeting kat tay partner, no daduma nakapimpintas pa di dyan, tay prayer partner. Ata, anat prayer request mo, Brad. O di ibagam. Anamot prayer request mo, Brad. Ibagam mat. Yeah, that's really true. Iso nga, tunog kararag kayo, apo ikararag ko, dito nga kabsat. No daduma ka kabsat, no, dadigiti ka prayer partner ko, mablesan nak di kararag na. Nakaununag di kararag na, kat apo nagpintas di kararag, dito nga kabsat. See, so it will enhance DJ pa nag-grow ti spiritual life mo. DJ pa naki-fellowship ka, digiti ka kabsat iti apo. O, iso nga, kadakay nga young people, isot mesa nga burden ko ita, kadakay nga high school students, if you are watching right now, which I believe many of our high school students are watching right now, kat let us pray, help me pray. O, dati bagakat sa lang amen ko na tayo ng talaga nga turabi, ikararagyo. Kat kunayo apo, thank you ta narik na ni Pastor ti dadagsen nga i-minister na kami nga high school. So, ikam wisdom, tapnon ti kasta kat nasaya at tukumat pa na ka-minister me. Amen? Okay. So, deta kakabsat fellowship. Now, let's go to number 4. May kapat. May kapat kakabsat nga practice wano habit iti maysa nga Kristiyano, discipline nga surutem, consistent ka dito. Number 4, always put God first. Always put God first. Discipline. Be consistent. Strong and shining Christians put God first. This means we give Him the top priority over everything else. Oh, iso nakakabsat, iti yun una tayo. So, in everything, put God first. Can we all say that together? In everything, God first. Kasi dila tandap no mas short. Everybody say it. In everything, God first. Now, Matthew chapter 22, verse 38. Matthew 22:38. Okay? Kung na nagtuloy kakabsat, Matthew 22:38, in verse 37, irugik, Jesus saith unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Kita? First and great commandment. What does that mean? Priority. When it comes to love, we love our family, we love our job, we love many of the things that the Lord had entrusted to us. But God should be first. The first commandment, priority, love God. So put God first. Ipamudi panunot mo detan. Okay? Now, in what aspects do we express that we love God above all else? Kasi, Pastor, nalaka nga ibagak tibagik nga love God, put God first. Pero, give me an idea, in what aspects of life should I put God first? Okay. So, at dati acrostic tayo ita nga first. F-I-R-S-T. In these areas and aspects, dito tayo kakabsat nga i-prove ti panagayat tayo ti apo nga isut nang nangruna, isut umuna, itibiyag tayo. F-I-R-S-T. Okay? The word is first. So, in every decision you make, dito ilat kakabsat ti guideline mo. Umuna lat ti apo, umuna lat ti apo. Letter F kakabsat,
that we have to put God first is what? F, finances. Finances. No finances ko na tayo kakabsat, tibak pakita na dito, ikat DJ, cheerful giving, panangted. Ala, this is Sunday afternoon. I suppose that most of us today are members of the HBBC. At dadaman siguro kada kay dita tibis-bisita, kan new believers kakabsat, ngam as a member of the Hosanna Bible Baptist Church, hangkang agro, no, haan mo nga mai-practice dito cheerful giving. They the lesson ni Pastor June iti last year, last quarter iti 2020, may panggap ti cheerful giving kakabsat. Ana, DJ kunanan, cheerful giving is the thermometer of the Christian life. Isut pang rukudam, no kasanot kabara, ti may sa a Kristiyano. Oh, Proverbs chapter 3, 9 to 10. Proverbs chapter 3, 9 to 10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. What is the first word? Honor. Padayawam ti Apo. Sa nga di bagi tayo ti umuna kakabsat nga pagpaayan. Digitoy nga material blessings. Ti Apo, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. And what? The Lord will bless, verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Kat ala, deti akat badaydayaw iti apong ni Brother Dexter. Adakat ta, Brother Dexter, ipakita man. Yon. Iwagayway mo man tayo, Imam Brother Dexter. Okay, thank you. Dito yung kakabsat, kat idi, ti prayer request na, di pagubraan, kakaasing agsapsapol kakabsat ti pagubraan na. Kat ita kakabsat ti problema na, baliktadan. Di na amunusin not pilyan na nga pagubraanan. Tadatallo kakabsat nga nagitid kingkuha na tinapintas nga offer pagubraan. Dati, parikot na, pagubraan na. Tatati parikot na, di na amunuyan na kadigiti tallo, iti pilyan na nga pagubraan kakabsat. Kat idi nag-text kanyak lawas itay, te istoryana di jay. Idi sakbay ko nga tinawagan kasi idi nabasa kon, nagkararagak kat tinawagak. Ngam idi mabasak, tisimrek di panunot ko, kita man lang kung kuna, praise God. No talaga nga timay sa Kristiyano kat cheerful giver, kat no i-honor mo ti Apo, i-honor na kamot iti Apo. Iso nga idi tinawagak, kat kuna, congratulations, praise God, Brother Dexter. Ngam in-encourage ko iso ako na kat Brad, I believe nga daytoy kat bunga iti cheerful giving mo. At kanulang kakabsat nga insent na dito, tithes and offerings na dito, church tayo. Kat kaalaala ni Cristel te naglabas nga aldaw at nalak-in time iti makabulan. Isong ako na, Brad, I pray nga itultuloy na ka nga blessan ti Apo. Kat ti ko na, pastor, detat prayer ko, nga ti ko ma-favor ti Apo, da kanyak kasi amom ngamin dito pastor, no kaslanghan ka unay nga dito, makita di blessing, kat kala nagrigat akong binsirin ti sabali nga tao. At ati labanan ta Australia kat materialism eh. Kat no kuna naging ka, kat awisan na kat ni, kastoy mo't kastoy kuna na. So nga ti prayer ko kada kay ti Apo, dita kwa, Australia, as you will become faithful in your cheerful giving, pagbalinin na kay ti Apo nga showcase of grace. Ibukbuk na ti parabor na kada kayo, tapnon iti kasta, urayan kay agsasao, makita ti tao, iti na isang sangayan, nga favor iti biagyo, iso dayta ti ima iti Apo. Iso nga, masapol, if you want to be an instrument nga usaran ti Apo nga showcase of grace, i-practice mo dito nga discipline in your finances. Put God first. Amen? Put God first in your finances. May kadwa kakabsat, letter I. Not only that, but put God first in your ideas or intents. In your ideas or intents. At dadigiti panggap tayo nga aramiden kakabsat.
Eket, maupay tayo anohan tayo nga ikamang iti Apo. Di ba? Anapay? Eket, ma-obtain tayo ti balegi, no ikamang tayo ti Apo. Anat ka nasawon ti intent. No intent ko na tayo, the things that you plan to do or achieve. This week, eket, adadigitay kayat tayong aramidan. Adadigitay plano tayo, kastoy ko na tayo. Okay? Ada kayat tayo nga ma-achieve, ada goals tayo. So, in everything, God first. Basta, planom ko mati gumatang ti kastoy. Planom ti aginbest iti kastoy. Planom iti kastoy nga project. Planom nga aramidan detoy. So, amu ti Apo. Ngam sabali deti ikamang mo keng kuana, isot ko na ka. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways. Ano deta all thy ways? Those are your ideas and intents. Acknowledge Him. What will happen? He shall direct thy paths. And by the way, kaya Brother Dexter, to God be the glory. Ala Brad, na example ka, kahit ko lang nga maamuam, nga no may example ka no kayang ti pulpit kat tiraan na ka ni Satanas, Brad, nga active ka, kat continue to be faithful to the Lord. Amen? Okay. So, subyanan tayo detoy. In all thy ways acknowledge Him, He shall direct thy paths. Okay. Malagip ko man ang digiti kakabsat man ng Australia. Blessing man deto yung kabsat ta kastoy name. Anate, Kwan, this week, kuno tayo naglabas nga lawas kakabsat, kat kunada, pastor, kat ada desire mi nga umakar ti balay. It's a good intent. It's a wonderful idea. Kat agkakadwada no ka nga upat, 4 of them, kasi adu dadjay, na duma-duma nga housing ti ayanda, but 4 of them wanted to come together and to stay in one house. Kat upaan da DJ nga balay. So, inyuman da kakabsat, siyempre, as a pastor, I prayed for it. Deta pa, gayam ti may isa nga banag. No, dati kita'y plano yo, agad i-text yo lahat ta kakabsat ta pastor, ipag-pray tayo man ta, dati kasto nga plano may. Kakabsat, I can pray for that. Kat depending kakabsat, kat mabaling nga tawagan ka nga sigod. Brad, alag kararag, tati ka nakatiapot wisdom ta, i-direct na ka. Dayjay kakabsat, God first. I-acknowledge mo ti Apo. So, kunada pastor, ipag-pray tayo man ta, makasapol kami. Apo, adong anap na pananda, adong nga kinit-kita da, adong kat good prospect amin. Kat aglabasan ti al-al daw kakabsat, kat anam mapasama ka, o mula baka sarakan da nga balayan. Ngem ko nakadakwada, ti prayer ko kunak, Lord, amok na sakbay nga rimswa, dayto nga idea kadakwada, na bayag nga amom idin. Kat gapo iti dayta, amok nga dan into ding mo Apo, daytat nakapimpintas nga hope ka, amok nga da into ding mon nga balay, nga isut pagakaranda Apo, kat i-claim ko Apo deta para kadakwada. Kat praise God kakabsat. Tuno bigat Lunes, agbunag dat gamit dan, nga umakaren kadayto nga balay. Talpas yun, digitay paperwork san, Brother Michael? Tapos na, kita nyo, napirma ang dami na documents. Everything is done, all good. Tumbigat, agigabil dat gamit dan, kat tipagsayaatan na kakabsat, exclusive danton dayto nga balay, di kad uray ag Bible study tay ijay, ag gimong tay ijay, wenno ag conduct tayo ti meetings nga gathering ka dagiti believers, agad awan dete kasla ka balay mo nga kasla agan annad ka hangkaw nagtagtagarihan yung pigpigsaan ta volume, baka makaistorbo tayo, uburen da tayo, wenno agunget, ijay kakabsat na wayanton nga maaramid iti ministry. Di kad kasla mission house. Ambuyo, dinggan nyo kakabsat. Kastoy deta. Kita nyo't laing ti Apo. Te kunakon, iso nga awang kas ikamang mo ti Apo kasi nalalaing lat tatiwagas ti Apo. May open up ko kada kay deto ita. Ididamo tayo ti ag Bible study kakabsat. Nalipata ko noon nga bulan. Dakita Australia. Dinggan nyo. Ididamo tayo ti ag Bible study. Dikad, Kwan Nelson, nag-Bible study tayo ide. Nagsarita kam kini Preacher Glenn. Iso nga ko na anak masapul dadjay manong tapno napintas deti online Bible study. Iso nga dadan sa insend na idi nga ko aya. Nga kagamitan tapno mayat DJ online Bible study tay dita aya. One ada insend na. Ngamti ko na kanyak idi ni Preacher Glenn. Manong ko na.
Amom, napimpintas ko mano adda iti bukod nga balay, nga dete exclusive nga members tayo lang iti addadjay kunana kanyak. He said that to me when we started the Bible study. Kat little did I know kakabsat, nga didjay nga intention mo no idea, kat I prayed for it. Ngam hangko na itol-toloy kakabsat. Ngam didjay nga moment, nga imbaga na kanyakon, kat kunak, nagpaiso it's a good idea. Ata, idi kat you were staying in one house, kat nakatado kayo, kat siyempre, no gimungan, agat hamumot basta maawi sa amin, agat siyempre hamot nga dete ko, ang makisama ka latta, taan nga rod, kat kabalay mo ka. So pakisamaam, nagijay tao. Kat idi ibaga na kanya, kan kararagukot ko nakapo, nagpaiso, napindas di idea. Kat kita nyo kakabsat, may isa lang nga simple nga kararag, idi kwan impanti apo kadagay di nga desire, now, tomorrow, you will be transferring. Iso nga, paspasan nyo ti agiyakar, di kita gamit yun kakabsat, no makasettle down kayo, ibagayon, tatawagan kayo, ta idedikar tayo deta. Halaan nga balaya pagyanan nyo, agbalin ko madeta nga mission house ti Australia. Oh, what do you say? Dakay nga brethren ti HBBC. Amen ba? Oh, deta nga balay nga pagakaran nyo, siyempre, dakay mo lang tagbayad, dakay ti addad ta. Okay, good. Commitment nyo ti apo, detan. Ngayon, we will make that officially as HBBC Mission House in Australia. Siyempre, temporarily, kung natayo at temporary mo't amin, but at least, at mabalinan nga pagawisan ti tao, witnessan tayo, mabalin yung tupay yung kakabsat ti ag-host ti kalapaala, alagat nga dete, kung tapno makaawis kay lat friends yo. Sa tayo witnessan ida, evangelizan tayo, follow upon tayo. Deta kakabsat. You see what happens no i-commit mo ti apo, dagiti ideas kan intents mo. Mas daaw ka kakabsat, tiwagas na, nga mang-open dagiti ridaw, kat si kanto ti agsarsarapa ka dagiti bendisyon. O, iso nga habit ti Kristiyano, always put God first. Amen? Give God the first consideration of every decision kakabsat. Po excited, akman deta nga idea, ikararag tayo man kakabsat, it's BBC Australia Mission House. I-send yun to kanyak, ti eksakto nga address na, ta ikararag tayo. Okay? O, picturean yun to, jibalay, ta ipakita tayo to, dito yung kakabsat. At picture ka, jisango na. Da kayo Nelson, kay amin ni Jack, picture ka, jisango na. Takitan tayo to, it's BBC Australia Mission House. Praise the Lord. Okay? O, letter R, kakabsat, put God first, not only in your finances, in ideas or intents. Letter R, put God first in your relationships. Okay? Ikat ko na ni Apo Jesus diti Matthew 10, whoever will follow me, kunana. Oh, kat siyempre, if you love, di kunala, kitantay man, Matthew chapter 10, verse number 37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. What does that mean? Our family is important to us. But we can only lead our family well and be a blessing in our relationships. Saan lang ang family? Uray pa'y friends, uray pa'y connections tayo ti trabaho, amin. Dapat kakabsat, ti apo iti number one. Okay? No human relationship should get a better attention than that of God. Iti biyag tayo kakabsat. Awan dapat hantay nga isukat iti apo. Kung iti apo kat, I am a jealous God. So, kadagiti amin, tikit di kamayatan na kakabsat kastoy, in every relationship, i-integrate mo lahat ti apo kakabsat ijay. Every relationship, in your friends, i-integrate mo, establish mo di kina Kristiyano. We will get into that later on. Letter S, put God first in your schedules. Put God first in your schedules. Unalat ti apo. Sunday is the first day of the week. So unalat ti apo. God first. Okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God first. In your schedules. Tibigat, God first. Oh. Amen? Kat, praise God. Oh, ikarkararag tayo man, digiti kakabsat, di Australia kat nagaduda tayo bigat, kakabsat, di nagtitipunan daw, rin dalasyam.
Ket nood danto di mission house di dang kakabsat ko roman pa 20 kay siguro aya. Ang agal-alangan nga agawis na ta siyempre ket dakdakay mo lat adda dita. Okay? So, deta ket digitoy deti agasawa ni Angel kin ni Mel. Idi Sunday night nag-text na kanya ket kunada pastor ikararag da kami man. So aday pa prayer request da. Ket kinitak di oras katetext da. Akat inalak di kwan tinawagak nga sigud ida. Kinumusta kating kararag ket kunada pastor talaga nga itud miti apo deta aldaw ti Domingo. Amen. Kitam kakabsat, new believer di gitoy. Ngem nakita dan kakabsat nga importante no kayat mo ti aggrow masapol nga di schedule para ti apo itud mo. Amen. Oh, eket ada tiyempo ti agubra itud ti para ti apo. Letter T. Always put God first in your troubles. Always put God first in your troubles, casting all your cares upon Him for He careth for you. No adda dagiti parikot ken problema tayo kakabsat, akat iti apot umuna nga kamangan tayo. God should a prayer, deti kabsat, it's not in the, ko na ito, dagiti media, nga malagip ko na ita. Make prayer a steering wheel, not a spare tire. Make prayer a steering wheel, not a spare tire. Oh. Ulita ka? Ayon, di jay. Prayer should be your steering wheel, not your spare tire. Ti panagkararag ti apo, iso ti dapat nga steering, anat steering wheel. Manubela. Iso dapat mangiturong ti biyag mo, ti amin. In all aspects. Han nga spare tire, anat spare tire. Eget, sakala isalpakan no, nabitakan, haan nagkakabsat. Prayer should be your steering wheel, not your spare tire. Makita tayo ni Job, kalpasan di jay trahedya ti biyag na, ti apo kakabsat inyon unana. He worship God, kunana di Bible. So, brethren, always put God first. Amen? So, i-review tayo man, FIRST, in your finances. I, ideas or intents. R, relationships. S, schedules. And letter T, in your troubles. Lastly, kabsat, let me just give you number 5. And then we are done. Another, discipline. Last day, kakabsat. This is just, kaslakwala ito. Bullet, may isa lang nga bala kakabsat nga napintas dito. Witness by your life and words. Witness by your life and words. Wherever you are, in the home, in the workplace, in your circle of influence, friends, ipakitam a Kristiyano ka. By your life and words. Oh, kunana di Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works. Makita dati nasayaat nga aramid mo. Kakabsat, listen. In every relationship, ti kamayatan na kakabsat nga aramidem no Kristiyano ka, i-establish mo nga sigod a Christian ka, i-establish mo sigod di image mo nga si kaket Baptist. Hangkag babain kakabsat. Para ti apo deta. Kasi amuyo, dinggan nyo. Deto'y testimony nga kung kuna tayo, haan tayo nga testimony deto. This is the testimony of the Lord. It's not your testimony, kakabsat. This is the testimony of the Lord in us. Stewards tayo lang, deta nga testimonyo ti apo. Iso nga, in every relationship, every place kakabsat, i-establish tayo, deto'y testimonyo tayo kakabsat. Oh, ni Preacher Wilson Tan, isunan kakabsat iti managing position ng Cristel. Isuk kangatuan na yan, yan ta SGB, the largest accounting firm in Asia. Yeah, the largest accounting firm in Asia. Kat he only started as a BYIer in the ministry, iti church, the pastor abante. High school idi, masave. Tila pangal daw na kano kakabsat kat skyflakes. Tirigat ti pa nagbiag. Ang nasursuro na, digito spiritual discipline, put God first. Katamuyo kakabsat, idi ka no agbasbasat college, dito University of, nagbasaan na? Yakamon, da Manila.
Kat hampay nga kasdeti position na ide, basta ka no biyernes, at the BYI Bible Study da kakabsat di eskwela. Mapan ni Pastor Abante, no saan nga digitay preacher, mapan, ag-conduct Bible Study. Kat no kano alas 12 kakabsat, uray adda mga klase, rumwar kasi mapanda agawisan para DJ Bible Study. Kat agasam kakabsat, involved isunat ministry, ag soul winning, agawis, ag serserbiti apo J Church, kat nakita ti apo J puso na kakabsat, binendisyonan ti apo isuna. And in the matter of decades, he was able to climb the ladder of career success. Today, isut ka nga tuwa na position yan ta SGB, the largest accounting firm in Asia. Kita umang kakabsat. Kat ambuyo, kunakano DJ kaslang idihampe nga isut ka nga tuwang, kunakan DJ superior na ide. Wilson, kunada, you seem so comfortable talking in front of people. And you talk like a preacher. Kunana kano kakabsat, eket DJ kag panagyan na ti church, the involvement na ti church, naging training ground na kakabsat. Kat ije kano SGB introduce na ti Bible study, kat kunana, can we have a Bible study here? Anyway, our lessons will support the values of our company. Kunana kat nalaing nga, nasirib mo't DJ imbagana. Dagiti lessons nga isurum iti Bible study, kat they will support and enhance the values of our community, the values that our company uphold. Kat yes ko na da si God, kan makita da di biyag na, di testimonyo na kakabsat. So nga uri, di kiti superior na, gapu ka di biyag na, he lived his Christian testimony so well that his bosses cannot help but approve his request. Nakapimpintas ti testimonyo na, kakabsat, nga digiti boss na, handa kaya nga i-refuse no isut agkid daw, gaputan na kamaymayat ti testimonyo na nga Kristiyano. So deta kakabsat ti dapat makita tayo, witness by your life and words. Amen? Di tatay pelang agpatingga kakabsat. Amen? Paunay nakapimpintas dito nga lesson tayo kakabsat. To God be the glory. Basic lang di gitaw. Kada tayo nga nabaybayagan kat basic di gitaw. Ngam amuyo napintas nga maipalagip. Tano da dumakat hantay makonsistent. Ngam ita, tana ipalagip, akat kakabsat, pagbalinan tayo nga, consistent tibiyag tayo di gitaw. Always put God first, witness by your life and words. Every head be bowed, every eye be closed. Agkararag tayo kakabsat. Before Pastor June will pray, let me just give this short invitation kada tayo amin. Okay? Kada kayo kakabsat ngagbuybuya iti dayti nga gundaway. Members iti HBBC both in the Zoom and in the Facebook Live. Iti dayti nga kanito, kat na-realize mo kadi, kas may sa Kristiyano, kayat mo kadi ti ag-grow, ag-mature, kan maaramat ti Apo. Say amen in your heart. Amen. Yes, Pastor. That is my desire. Kayat ko pa'y ag-mature, ag-grow akpay, maaramat nag iti Apo in a great way. Na-realize mo ka di ita, kabsat, nga tapno ag-grow ka nag-mature kan maaramat na kati Apo in a greater way, masapol gayam nga the spiritual discipline nga surutem iti biyag mo. Have you realized you cannot achieve good success in your Christian life if you do not observe spiritual disciplines? Have you realized that? Just say amen in your heart. Okay. Do you realize nga digito nga spiritual disciplines are very practical? Na-realize mo ka di, kada something practical kat regardless of wherever you are, Pilipinas o abroad, you can practice it. Do you realize these disciplines are very practical? Amen? Okay. Next question. Do you realize that how much you want to follow these spiritual disciplines at the weakness mo? You have your human frailty. At the human weakness mo. Kat masapol nga i-commit mo ti Apo kat kunam Lord. Usto da ito very practical iti biyag da ito maaramid ko. Apo, tulungan na kasi nakapuyak. I have my human weakness and my human frailty. Amen? Okay, so right now, let us ask Pastor June to pray for us. Manalangin po tayo. Every head be bowed, every eye be closed. Pastor June will pray for us.
Dear Lord, we thank you again for the message that we have heard this afternoon through your servant. Having these spiritual disciplines, ket agpayso apo nga ti Kristiyano masapol nga daan kam ti disiplina nga na espirituan. Nang nangruna ti quiet time mi apo ti pinakisasa umikan ka ti inaldaw. Tapno i-commit mi ken ka dagiti amin nga aramid mi apo. Begin your day with God and everything will fall into their proper order. Ket deta apo Dios nga balikas masisita apo nga ma-experience mi nga no makisaukam ken ka ket i-commit mi ti dalan mi. Makita minto apo nga amin dagiti bambanag ket nasayaat danto. Tulungan na kami met apo nga mangi-memorya, mangi-memorize kadagiti Bible verses. Kas yan naadal mi apo nga dagiti ket scripture swords. Amen. Tapno maaramat mi apo nga panglaban kadagiti anyaman nga gayang ti kabusor. Tulungan na kami apo to put you first in our life. Dito acrostic nga naadal mi apo. Putting you first means as we love you, we put you first in our finances, our tithes and offerings. Apo Diyos, dagitoy ket kukwam, ket apo Diyos, dagitoy ket termometro iti maysa nga Kristiyano. Ngano maited mi dagitoy apo, makita mi apo nga napintas apo Diyos ti temperature ti panagbiag mi. I just on our intents, we commit them to you, our relationship with other people, our schedules, even our troubles. We commit them unto you. Pagbalinan mi ti kararag apo Diyos nga way of life and it is not a band-aid for emergencies. Amen. Ituli na kami apo nga iwanan ken bendisyonan deti nga malem, ti masangwanan nga aldaw. Tulungan na kami apo nga napintas nga testimonyo sa dinnuman ti ayan mi. Ket apo Diyos ni apo Jesus kumalatat makita da iti panagbiag mi. Amen. Ituli mi bendisyonan ti HBBC family and all brethren who are watching. Tapno iti kasta apo mabeneficiaran kami akan kanayon ti napateg nga saom. Sika ti mangted ti baldaigi kired ken pigsa ti adipen mo apo Diyos. Ti panakaikasaba nga patpatuloy ti saom tapno iti kasta mataraunan kami. Bless every one of us in a very special way even for this time. We ask for your blessing as we start our day tomorrow nang rona iti agububra. Ikam ti kired ken pigsada apo talingan nga sika nga kanayon apo Dios ti unada ti panagbiag wherever Yes, they Lord. are. Thank you for your love and faithfulness. Continue to protect us, guide us, and provide our daily needs physically, mentally, materially, above all, spiritually. Continue to guide and bless every one of us in a very special way. Thank you for your faithfulness. Continue to bless every individual, every family, members of our families. Kastamat ti pastor mi, ni Mrs. na, kastamat digiti talong anak da apo. Kan digiti papastors mi, jay Claveria, Pasukin, Lawag, kanijay Hawaii. I-bless na kami apo. As one body in Christ, we ask for your continuous blessing for unity and determination as we continue to serve you. All these things we ask in Jesus' name. Amen.